Assalamu alaikum. Bugun Qirmishg'alning 1014 kuni devam etmekte. Yayınımızda böyle malumatlarla tanış edecekmiz. İşgalciler Ervin Ibragimov işinde hiç bir taqiqat hareketini keçirmegen. Hakimiyetin buna alakası olganını tasdiqlay. 20 milyon ruble masraf etip Ахмежитте ополченецлерге abide tikleyler. Uç devirde olgan Народное ополчение vekillerini ebedileştirmege isteyik. Avrupa parlamentinde Qrim Tatar nağmeleri yangıradı. Ervin Ibragimov hırsızlanğanından son yarım yıl geçti, lakin taqiqat hiç bir hareket yapmay. Bunda Amnesty International hukuk korçalayıcı teşkilatının azası Oksana Pakalchukemin, Butun Dünya Qrimtar Kongresi'nin azası Ervin Ibragimov, Mayıs'nın 25'ne keçer gecesi evi yanında maşinasından DPS urbasında olgan şahıslar tarafından hırsızlanğan edi. Mayıs ayından beri hiçbir taqiqat hareketi keçirilmegen, hiçbir hareket yapılmay. Ana babası birkaç kere ariza berdiler. Ervin hırsızlanуымен bağlı video delillerini de takdim ettiler. Bu iş hakkında herkes bile. Ana babasına baskı yapıla, olarga pek kıyın. Babası Karaman insan olup kureşmege devam etti. Ervin Ibragimov azat etilmesini talap etemiz, çünkü bilemiz onu işgalci hakimiyetinin vekilleri hırsızladı. Yarım yıl devamında hiçbir taqiqat hareketi keçirilmegeni hakimiyetin buna alakası olganını tasdiqlay. Ular Ervin qayda olganını bileler. Bakşıray Mahkemesi Hizbut Tahrir işi boyunca yakalanğanlarının evlerinde tintuv o'tkazilgan vaqt destek göstermege chiqqan Enver Shirfiyevga 15.000 rublelik para cezasını belgilagandir. O qanunsuz to'plashovda ishtirok etganida qabatli deb tanildi. Ishni qadi Marina Nikichenko baqqan. Da evvel ayni qadi Mayıs'ning 12'sinde Salachi qahvaxonasida tintuv kechirilgan vaqt destek göstergan da 3 insonni Bilalov, Hasanov ve Saliyevni paranyan jazalagan edi. Qrim Tatar nağmeleri canlı şekilde Avrupa parlamentinde yangıradı. Brüssel'de Qrim işgali, Yarmadada insan hakları bozuluvu meselesi bakılı. Avrupa parlamentinde iş ziyaretinin Qrim Tatar halk lideri Mustafa Cemilov, meclis yol başçısı Rifat Chubarov, Qrim Tatar siyasi mabuslerinin soysopları ve Ukrayna heyeti buluna. Bestekar Cemil Karikov Avrupa parlamenti azaları oğunda Qrim Tatar nağmelerini icra etti. Керечте Юкарабасы Сефир автобусынан чатышты. Қаза түневін ақшам олып кечкен esas yol boyu Ялта-Ростов сефері бойынша кеткен автобусқа екінші дәрежелі yolдан келген Юкарабасы урылған. Автобуста olgan yolcular yaralанған, оларны шehir хастаханесіне еткізгенлер. Үчіне ярдым көстерілген бірі хастаханеге яткызылған. Ахмежит сакинлері құрыжылыққа қаршы наразылық акция кечірділер. Куйбышева соқағында яшағанлар парковкасыз қалмаға қорқалар. Шымды сакинлер арабаларына қалдырған мейданны işgalci шehir hakimiyeti çok қатлы ev құрылышына айырған. Ләкин Ахмежиттің işgalci memuriyetінің yol başçısı çok қатлы ev құрылacağını рет ете. Mahkeme kararı çıkarılmağına kadar çok katlı ev kuruluşu toxtatılmasını talap etemiz. Biz mahkemege ariza hazırlayıq. Siz kanunsuz şekilde biz yaşagan ev yanındaki toprakını çok katlı ev kuruluşuna ayırasınız. О том, что там будет строиться сейчас дом,
Шымды ешіткен талаплар эсассыздыр. Бу yerде çok katlı ev kurulacağıq da eşitmedim. Bu yerде çok katlı parkovka kurmağa isteyler. Еще раз говорю, просто те требования, которые сейчас услышал, но они категорично не обоснованы. Ахмеджетте ополченецлерге бағышланған абиде тікле башлағанлар, оны işgalciler hakimiyeti binасы оғынды тіклейлер. Оның yüksеклігі 11 метрны тешкіл етежектір, ұжында есе тотланмаған демірден хач олажақтыр. Абиденің әрбір тарафында 200 ел девамында ярмаданы истеля еткен рус işgalcilері аскерлеріні костережектірлер. Абиде тікленмесіне шер бюджетінден 20 миллион рублей масраф етіле. Все связано с нашей крымской тематикой, с теми Абиде событиями, Қырымда которые 200 ел девамында олып кечкен вақияларнен бағлыдыр. у нас в Крыму с интервалами происходят. И все-таки оставим такой хороший Шерве след Қырым в тарихында истории бойле города, в истории абиденен Крыма, уч девірде олған увековечив народное вот ополчение в таком векілеріні моменте эбеділештірмеге нашей істейік. который касается народного ополчения. Соңки хабирімізден бетеке яйынларымызны қачырманыз, көрішкенже.